Go call so men share much more. And a message in a hot echo. Nana Munteni ye. And I did the way. Why you have Palmer, young Shuni acquire ye BBA free and say. Nana, she said, I'm a told and suffer. Again, I could access. I was at my two for my in Asha was you. A Jadamoya a sentiment here. Okay, Odike, the Nana no say no. I could say there. A drada is young. The entire what me by drying, ultimate dry radio, so I can't get all kind. And in another abasa, but I'm a blue, and I shall say, Odike Obawa, Osro, Nananu Nadi Osro, Drakasakasi, and a crocon Osro, Udonsro, a china, a drada, found it, a bushafoni in bra, ya chamwa. Ebusianfo me mama kwaba edeba exposed GH they be na me catch us say yes no Ghana and beyond I and the assembly abetodwa otimu say enra free area mu ko nyina no ya te asem de ye papa ye friend Odike a oye independent candidate for himself for person standing election amomunim wakotena Oyepa FM a ewo asantememu ebe friend no Ashanti region na otewo na okasa na nasem nina okokan nina ne se anke ebe ya ohwe a Asante hene bedi etuo otekoko so na Asante hene se na munimo sai tutu the second ebe ya anka yesre no ono de osre no onhwe galamsey a na himfo nketo aye den ejama nkofo omutunto ensu omase ne mpo so ohwe a bebia owei se sebe okoni nkrechi na ne papa efe no prempe asase ojama okono koduro no obisa ne se sa asase amije ni nsu amije am se neti ansa na wo ba na etisen a na asembe na okoka no se Asante ni anhwe ya obetu entesukoko pa e de a kire no because obefre mabunu amamo gina amamo aye kire e de afa senie natural resources being the gold forest kwaye wo Asante memu a enipa fakoti kwansu twetweguo ene nyomanyoma no obesore e de etia asemi yi okan wo Oyepa FM no tumu se na nanu nketu a wo ni na mfa ne tra saa de bi ebi odiko ukasa se ya na wankasa ma na nye den entweyie enu nti emansensem bebre aba ama Oyepa FM kra ne stars ya samomo e de ama Asante man ama ya bodwa akan wanim a kire won se ebeye kra fie na eri koi kra no ema won fa entoa won dwuma so te se won be se hia na wotwe ebe Monday no metuma den akasa na me mpese be te se me na me de manu kasa no mumma enkotie ye nua bema Odike asema wo kan na ye wi a unim nua bema me de ma dwen kakra hu sembe de ebeton ne ahwe ne se Odike asem no ye hwe no kroma ye ana se ne wo kasa no wan kasa ne ye mumma enkohwe video ni Go call so men share much more. And a message in a hot echo. Nana Munteni ye. And I did the way. Why you have Palmer, young Shuni acquire ye BBA free and say. Nana, she said, I'm a told and suffer. Again, I could access. I was at my two for my in Asha was you. A Jadamoya a sentiment here. It's a Yasapa, it's a Benvois, Yadia Rasha Muntidamu. When you gratitude, as I said, Meshasaman, sorry. Miss Teddy demonstration, Tiamo. Me boss at Mama Mabu to a boy. Me boss at Mama Mabu to a boy. Am I now? Yatamusunta Coco. Inti ebusianfo na me catch say ensema ya papa Odike kan wo Oyepa FM no na okasa nsem we nina wie no aye Ghana fo na enipa bebre di nam social media kasa yese ebia ye man cry bi mu ye mpanyifo ye hinfo no asom ye too authoritative ne de ade
me de hu nsem na be den ebebro but mo man nsem ko hwe video na menhia palace ono ana ahimfi ono no na mpanifo abodwa na ye kasa de a kire pa FM ana yes some omo a ye tuom se ne nyoma ntwe yie ewo asantim ewo Eyopa FM ti mo ma yenko hwe video mega na nanim nyina ase o ma dwen a o ma kire wo sa asem kese da enim na yi metie mu nyina na mene mo ya adwen dodo na mene mo ya adwen se odike ye hia ne ha adwoada o ma adwoada mpa ho asam no de amana ya bufuo kra ne se o kasa wie ye wo yere pa no ya ye kotwe adwan no o se na nanom na epedwan wie no ma kotwe adwan no onde omfa ho sanu odike ka odike wo ya asantini o obeje anim se wo free do akase na mo di kan edi mu tigi atrema ema asundwe ba asantini na ti utime kasa se ye mfanto enti ade de ka kire ne se adwoada ye hia ne ha na meko bu abasaso na na bu abasaso na na adaoma amani ade boy na nkoyie se odike eni amoho a wadi akire asanteman ama bia kwaka kia me no aba onim a osene ho woso enti waja amane ko no asa aba be ka kire se use na otwemienu ama na antweye sabi wonya doctor no obi be jan no woso no anso yare wo ya doctor wonya doctor enti antweye kura na se de nananu sikan ye no ya dodike ahawunsa eye adwoada fanebra mu na gya oba ho a onsuro enti fanebra adwoada afenso nebusua ne papa nye nebusua ne maame ene nebusua enti nebusua fonso ehia mu nyina wa ha na ye hu baby a wo mu kira ewo asemimu efisa na kwa na minim se be bakwa no mde da foma obi ansi ha fisa sam no ma fa ne tra na nanu me ni abre na nanu mi nyina no me pasa me ka chom se de esi konen nkoyi em so obi ansori a opeso o ka asem na edi na nanu dibre eba fom obi a o share starting from politicians never na de me pesa me kan se na nanu yan sorry sabia santimam nya ni obi adea eye dia ye nya independence 1935 ansa na Ghana nya ni day 57 enya ni obi adea momian sorry na se dia kono ehu yati ha ena yati se yesi World Bank se omuma esika na yensuo no ya etwa ye man ho ahia no aye natie ko ya se kobo Abidjan de enu a ehia uhu difference no enti se abana ni hu tuma enya de a ye benya sika fra abana enti na do frɛ nyina konkran o kasaye se ye moa se be ya galamse koso ene nsuo mu a ye tu agudie no ni nyina be free ho na ya ka kire na do se nana ye de enka your friend is saying to me local area there enka ya dia ento adaroma sa power of someone so ya wa je friends no se be ya semsi a ye betimi aka kire police fo se police mon konkochi we mre ana munye we mre no ka be fire so ye benya sa to India is it to me ni ya Jeffrey ensen eni ho enti bibi akwa enkoso enti na ya hye ye sade ato nanim so onhwe homan na fa obia otimi ba santimam oba communals commission na akwakoji paper oji paper ne ba ya wo se oba betu agudie ni nyina no ye sre nananum ye sre aman
say omunya yi omu make sure say power of yan ye be matumi ama omudi juma omudi efri say ebi awu ba baabi Minerals Commission si be ya juma baabi u be dru ho no na bia ho ye bem but obi otenkra wonim enti ne nyina no ye ka kire omo na oma hyene so ama enti odike de nananom se no akwasi ade adwada ye hia ho ha de enti a wotimi be gira anim wotimi ko gira radio so e ka de o kan no enti nanabu abasa wada mabu ye de ahye wonsa odike oba ho a onsuro nananom na de osuro Dwakase hene krokon ho osuro udo nsuro achira adwada fa one abusuafo ni nyina bra ye twa mo ha ai abusuafo nyame nhura wo se ana nyame enka wo se wonyamre na watuma ma ya kwahwe video ni so ayede aba na wonim ensem we ama social media ayehehe nkofo kasa kofo chira wona adwen Ghana fo kasa uhwe mostly on social media pages wona wo post video yi ni na commenter ekoso kofo kasa se o odike sebe de okan na ye odiko hu bebie sani obekasa ne ade na meba o wona wo kasa bebre ni na wo kire se santiman fo ana san omu bodwa omu kasa ni na ase omo butu omo kata o mani su na omo kasa me pese me che Ghana fo se Ghana fo yi asantiman oman a they respect their chiefs and omu bu wom ho yie pa na mpo asantiman enyo ono na ye president of Ghana ena two meaning police guys ana police institution na army institution asantiman e control ase wo se ye tu galamsey asia ye ba koyo mu demonstration because kanene mbre bi na o metu mama commands no ene commands ni wo nso ebia e won limit ena ho no ye nsole prekope enkasante wo hene keke enkon sa utumi gina bedwem na wo kasante wo hene no sene a wo pe after all I was say ya hwe kwan paso e ni won be kasa se no mbe boa na ya fight against these things are odike ekan no nukre mu so ye hwe mu a eyampa okwa santememu a ensu anka first emuda ofan forest na emu ofe na ya reserve ato o se ye de be ye nyoma pa daachi bia moman yi no empinyifo bi hyekutu ase na wo twetwedi wo sensuo e de ye gold na wo hwemu bebre na enya san ahemfu nkwa na edi hu de o politicians na edi hu de Ghana no wo be kai wo be hwemu a na ye papa chema wuntumi ono kura de anka oni emanhia ne asanteman twaka bempa no ne wonwo enye se ye wo no ho a o tse bi se bi si na chi kura free den north nanso timi betina Metro TV waduma twisho so e kire so ono de gold nie no kire ni na galamsey ni na sa asanteman mu ya ene wotu ni galamsey ye den ewo ntina sabio na di odike e kire ni na eni o ba ye nananom yesrem seni andra mutimi nya tumi etumi semot radio station e kasa man kofon pupuo mu ehu se tumi kitamonsa no eti yesrem o se ya politicians ne ba mo offices ana mo ba himfiwa sa mo betumi nya sa tumi ni wona kasa amaye sa tumi ya mukitei mo tumi dia semo ni pa kasa ma yehu se tumi bi su kitamo no oh ye nananom yesrem Ghana ne yepeni yo si yehwemu a odike nsem okan no ebi ebetweye ebi su na ntweye na ne okeni na ne se yembo yensuo ene ye forest mo ban na mpo asante ni tuwe wahwe ne hwan enas
ɔhene ketewa otwa ne ho ahyia afa kwan so den atwitwa nsase etwese nsuo ɛwɔ manim so wate ase nanso yɛsrɛ sɛ ne mutumi nya tumi mo kasa kyerɛ Ghanafoɔ ɛkyerɛ kasa ɛma yɛsɛm radio station no ɛde na yɛma mpanyinfoɔ na ɔmo ba mo nkyɛn amonim sɛ nyoma mo yɛ no ɛmboa yɛ no mutumi nya samre ya ne wɔn kasa na yɛngya sika die wɔ ɔman mu na wei so nkɔ ɔma other regions ahemfo enipa tumi tina Accra TV journalists enipa tumi free wɔn kurom no mo ba betina Accra kasa kyerɛ nkanfo poto enipa so betima betina no wakasa tia no fanfo poto yenye ne hwe because sanfo we sebe omonye baako ayemfufuo yi amowo aman krokro foforo so ana regions foforo so mun ka mo humbo na mo tumi munye tu na se asantefo tumi ma yese ema yete woni a musum betuma ye nanso ebi asantefo na ade ama ya kokasa ti omo na yese o ase ayemfufu betuma bomu akasa ewo man we mu a se be yen kura timemufuo no yen kasa bebre mpo ye kasa se be enko ekire ye kasa enti enko ekire yen kasa mbre kamu mo be mouthpiece because se mo semo anan edu ye mpanyinfo na mo kasa se yan asase nie entidia mo ye yetimamufo ni se ya kayen mpanyinfo na ye politicians ka on betwe ye ho ti se mo wanu se amode kasa ade na sa anu yi mo fan kasa matimamufo yi mo fan kasa ma santeman se ne nkofo bre kofo botumu bre ankenu bie ni se ko dikese bi on kotena TV station so ana radio station so emeka sentia o santen ni ono yemfa abato enyi no ni ye kan se santeman monarchy system enye ana ahindie monarchy system yemfa democracy ntuntumi sori keku pe enye de enkasa even though we are in a democratic republic state by Bissau sa tumi no mkite ahimfufuo yi anu amukite afa na mama yehu se mo wa anu e de kasa mo kasa ma Ghanafoɔ na Ghanafoɔ bre itina weni ekoso no se mama ya nhwe ama ya nhwe amboa ne ye nkasa di odika kan enya grow ebe peja nsem de nsem so ayede aba mo kasa na oman nkofo bre na ma nkofo kasa se mo kasa ma ye kasa che ye mampem MPs ewo nkronkro mu a ko bia be yesterday obia de no ho beto mu se no ya hemfunu wo kasa kasa che won nkofo a o mu betie se bia mfokro betuma boa ma ye tu aban a enye papa egu etira MP kura se ne obetuma boa ye man so mo wa no papa se ebetuma kasa man ya ahwefo ni de masema me de ba ye ni na ni o expose GH ni e ka kira o se expose GH no Ghana and beyond odika semi de sebe fuma asotwe wo obi en fama no na so asem na wo kan no enkure enkoma santeman kwa Ghana mai timi empanyifo anaya ahemfofo no sebe omo jai politicians eguo and omo sell mine mai omo kasa they should rise and speak for us when they speak me nima ahemfo politician ba betina o edu ontumi be kasa a kire rough timonhwe ne hwe Ghana yi we nya satiman kwa asem ahwefo nya me ditumedi ebe o me di limo Elikin Kwame Amega ubetuma from Efoken yasende yebeseshi Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasi awie na wo penchensen papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam Natural Fins abie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo age wo mo atum Natural Fins ana wo mo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda